وان ویکیپدیا آزاد وان پارێزگە وان بە ترکی وان پارێزگایەکە باکووری کوردستانیە سەرباژارێ پارێزگەهەیە وانە ئەرنیگاری وان بە ناو پارالێن 37 دەرەجە و 43 خولەک و 39 دەرەجە و 26 خولەک باکوور و مەریدیانێن 42 دەرەجە و 40 خولەک و 44 دەرەجە و 30 خولەک ڕۆژهەڵاتەیە حدودên bajêr li bakur bi Agiriyê ve li Rojava bi Bedlîsê ve li başûr bi Colemêrgê û li Rojhilat jî bi Mako ve tê girêdan. Pîvana erdê wî 1649 kilometre çarpûşê ye ji wê erdî sedîta 53 û 4 wî ji çiyan sedîta 13 xal 7 ji deştan û sedîta 32 xal 9 jî ji platoyan pêk tê. Heremê daxil û kixsên şekirtên çandin servetên bin erdê li heremê perlît, kevirê pons, lînyît, cîps û hesin ji bin erdê dertêm. Navçeyên Wanê Bazî Daxa, Bêgirî, Erdîş, Ertemêtan, Mahmûdî, Miks, Payîzava, Qerqelî, Şax, Wan, Westan, Kom, Çiyayên xwe Bilindahiya erdê heremê nakeve bin 1500 mîtroyî bajar bi çiyayên volkanîk hatiye dorpêşkirin. Çiyayê bilindtirî İspîrîze 3668 mîtro ye, Tendurek 3542, Paraşît 3200 mîtro, Şevlî 2900 mîtro, Norkû 2800 mîtro, Başete Mehenda Artos û Sîpanê Xelatê 4058 mîtro. Wan bi çiyayên derdorê xwe Artos, Paraşît û bi çiyayê reş ve Terfete Teking û Çiyaleşiyê pêşkêşî dildaye werzîşa xwezayê dike. Deşt, Sozan û Gelî Sozanên heremê di navbera çiyayên de bicîbûne bilindbûna wan digihêjin heta 2405 mîtroyî. Geliyê Bendê Mahî li dora çemê Bendê Mahî, çemê reş, Memdik û Xoşabê ye. Deşta Çaldiran li navçeya Çaldiranê ye. Mezinbûna wî 314 kilometre çarpûş e û bilindbûna wî jî ji behrê 2000 mîtro û 2100 mîtro ye. Deşta Bargirî li cihê ku çemê Bendê Mahî derike gola Wanê ye. Mezinbûna wî 112 kilometre çarpûşê ye. Deştên dinî heremê Tarhanî 5 kilometre çarpûş e, Nûşar 8 kilometre çarpûş e, Xoşab 8 kilometre çarpûş e, Havesor 109 kilometre çarpûş e, Wan 105 kilometre çarpûş e, Ercûş 105 kilometre çarpûş e. Çemûgol Çemê Bendê Mahî ji çiyayê Tendurek dertê, çemê herî mezin yê heremê ye, diherike gola Wanê, çemê Xoşabê, Mamedek û çemê Zîlan jî çemên din yê heremê ne. Girmava Hasan Evdal ku 3 kilometreyan ji dûrî Êçişê ye, ji bo nexweşî û geştyarên tenduristiyê hêjahî dîtinê ye. Gola Wanê an jî behra Wanê gola herî mezin ya Kurdistanê ye. Golê din yê heremê Erçek, Qozgol, Sorgol, Sifan, Sipan, Keşiş û Xedirmenteş in. Navçeya Miksêya Wanê ji bo ku bibe navenda raftingê roj bi roj pêş dikeve. Dildayên raftingê yên ku ji 4 aliyên dinê tên vê derê di nav avên
حار و دژوار de kêf dikin. Dîrok, kelheyên Wanê ji kelheyên li Wanê xuya dike ku dîroka vê bajarê gelek kûr e. Kela herî nasa parêzgehê bêguman kelheya Wanê ye. Her wiha kela xweşa bê, kela aspê peşînê, kela Ayanîsê, kelax, kela Zernekê û kelheyên Anzafa Jor û Jêr bermahiyên bêhempayên Wanê ne. Coka Menuha an jî coka Semîramîz Şambrane 5 kilometre ji başûrê deşta Bahîzava ku ava Zelav tîne deşta Wanê. Paytexta Urartuî ji ku li wê derê ye û xakên ku tê re derbas dibe jî zindewar dike. Li derdora cokê bexçeyên helwestî ku key Menuha 1010 yan 786 berîzayînê ji bo hevsara xwe tarira. Di hêla kadembestiyê îro baweyekî banoke çêkiriye. Hemanî baxçeyên helwestî yên keybûniya Asûr, Semîramîz ku ji heft bedewiyên cîhanê yek jî ew tê hesibandin dîtiye û bi awayekî efsanewî hatiye jiyandin. Taybetiyeke dina coka Menuha ev e ku li ser duwerên piştevan û cihên nêzî coke bi kiştî 15 nivîstekên avahiyên bi bizmar hatine bicîkirin. Dêrên Wanê li Wanê gelek dêrên dîrokî hene. Wek dêra Girava Axtamarê, dêra Adirê, dêra Çarpenekê, dêra Bartolomoyê, li dêrê Hevdêr, dêra Axtamarê, Girava Axtermanê 47 kilometreyan dûrî Wanê ye û 7 kilometreyan jî dûrî navçeya Westanê ye, dêr 4 kilometre dûrî Becayiyê ye. Mirov bi keştiyên motorî bi 20 deqîqeyan xwe digihîne Giravê, dêra Girava Axtermanê di salên 1915 û 1921 yên piştî zayînê de ji aliyê avahî saz û keşîş Manuel ve li dema Gagikê yekem de hatiye avakirin. Navenda derê bi qubekî û xaç jî bi şêwayek heta 4 pêlgî hatiye çêkirin. Bilindahiya qubeyê jî ji herdê 20-40 kilometro ye. Li derdora derê kevirên pirpişandî û mijarên olî û rojane yên ku ji Tewrat û İncilê hatî wergirtin û sehneyên nêçîrvaniyê hene. Avahiyên li derê di sala 2013 de bûne keşîşxane û heta salên 1895 de jî ev der bi herêmê de bûye navenda Patrîxaneya Ermeniyan. Li dawiya sedsala 13 de şapek li aliyê Rojhilatê derê di sala 1996 de jî kapela aliyê Rojavayê Başûr hatiye çêkirin. Têketina dêrê û birca çanê di destpêka sedsala 19 de Jamatûn jî di sala 1763 de hatiye çêkirin. Çîroka navê Axtamar keçekeke xweşika bi navê Tamara ya keşeyekî hebûye. Tamara dilê Tamarê dikeve şivanekî li qerexa golê dijî. Şivan û Tamara hin rojên hefteyê tên li cem hev û bi hev re diaxivin. Xort her carê bi alîkariya
روناهیا کو تماره نشان ده دهات جم تماره خورد هر جاری وی روناهیه دی شوپینه او در دکوه گراوی روژه کی باوه کی باوه تماره لوی تکلیه ده هزه باوه تماره ده پیکوتیان جه تماره ره هر تشتی هنده به او تماره ده اوده کی ده حبس دکه پشته جی خاطنا خورد راچل دکه دما خورد ده باوه تماره روناهیه فیدکه و او خورد جی بربروناهیه ملوانیه دکه لیبلی باوه تماره هر تم جه روناهیه دکهره و لجه کی ثابت نامینه ثابت نامینه تداویه ده باوه تماره روناهیه لجه کی داتینه و خورد جی بربروناهیه و ملوانیه دکه لیبلی جی بربست خواه جحال دکه و دوی نافبری ده باوه تماره ببرو داران ایریشی خورد دکه هرچه خواست خورد خوازه جی نکاره پاش و بره و لور نوقی بنی آوه دبه خورد در نفس خواه داویده دبیجه تماره و بنال نال نوقی بنی آوه دبه اف چی روک جی جوی روژی حتی ای روژا ایرو دیوه گوتن کمبتین وانی جی بناو دنگن وک کمبتا زور تل اردیشی کمبتا خاتون پاشای قادم اردیشی کمبتا سلیمان بگا خوشابه و کمبتین گنده قبکا بازدا خواهی پرین وانی پرا بندی ماهی پرا بندا ماسیان پرا سور پرا شاغی پرا هرکان پرا زریل پرا شیطان سولاوین وانی سولاوا بارگریه تی سولاوی در ناو نافچه وانی ده جه کی گرینگ دایه نافچه بارگریه لسر هوا کچیای تن درکی دردکوه و بندوا ماهیه سلاف 10 کیلومتر یانش نافچه دوره هوا کش نوال تحرکه اف سلاف بیکانیه لسر سلافا بارگریه پریا هلاویستوکه و فی پری دکل هش ناهی و خوشین خوزایی اف درگریه جهکی جیناگر سلافا کانی سپیه اف سلاف دناف سینوری شاقه دیا و 75 کیلومتر یانج وانه و 15 کیلومتر یانجی دوری شاقه شزنارن که بقاسی ده 100 متر یان بلند حرکه و حتی ریا بیجاییه ده آقا سلاوی جمعه گلین درتی حتی مها ایلونی دهرکه اف سلاف هیجایی دیتنیه چاندو هنر اولو جواک لور اولا اسلامی دی هم هواندن لبلی لحرمی خریستیان جی دجین نفوسا پاجیر بخواه جکردان 194 بیکتی هندک عجم آذری آنجی ترکمن 36 هنه لنافچه باجیر خیلی لنافچه اردیش به توایی کردجین پشتی گنده والا کرنین جهیلا هیزن ارتجاتک پرانی گندن گریدایی نافچه هم به ناوه من و کوچ بکن باجار وانی ده انجام آوه بیواجوی ده دست بیکا سالن نودی و وروه جه آلیه که وی باجار
لکوهری حجمارتنا فرمیا سال 1997 جدو حشتی و نه 1081 کنشتبانان تحجمیره وجه عالیه دن فیجی بویا یک جه باجار ناوندی خوارن دوانه گلک خوارن گهین که خوارنین پر خودی چیش و خودی تامن پر جه و بلزت دین چکرن هنه هر وها ایوانن که تاشتین جور به جور چه دکن جی پرن خوارنین وانه بالا مروفین بیانی گلک دکشینن سرخواه گلک دورین باجیر کوکی ایوانین تاشداینی هنه خوارنین خوزایی ددن و بالا مروفی دکشینن سرخواه خوارنین میناتو هنگوین نفشکو فنیری بکیا و هروکی دن پرهنه پرانیا خوارنین وانه خوزایینه توریستین که دینا باجار وانه خوارنین وانه ین کفن ین مینا قیلسیل سنگسر دوین کفتین کردان شیله کلدوش و ماسین تنوری بالاوان دکشینه بسر خواه تنگ بیجی او کسین که سرپیهاتی چیروکن اوینی سرحلدان و بویرین دیروکی به تنی دنگ خواه به کارتینه تنگ بیجن تنگ بیج به دنگ خواه و کلامان به کارتینن تنگ بیج گون به گون باجار به باجار به 100 سالان گریانه چیروک به گوتنه بوان گوتنین خواه جبو زندی ماینه زار گوتنا کردی خدمتک به هم پاک کرنه دوانه ده هیجی مالا دنگ بیجان حیا و خباتی دکه فولکلور لیستو چنوانه به حرکت و ریتمیکن ایرو بقاسی سی لیستوک دمیستن لیستو چنوانه ین به داهول و زرنه به ناف و دنگون دینگو امیر تویجون ناره کرسه ویجان هر نوری شفقو میروکی سیپی و لورکی لیستوکین دنین خوش شی به جوشک مزن و تین لیستن جلین میران شال و شاپکه هروها بشنی و خانچری لدنه پشتا خواه و اگال جی لدنه سری خواه جلین جنان فستان و کراسه هروها لیلکن مورکری لخوا دکن کوفی کری ددن سری خواه هنرین دستان برکن لوانه هنردستین جندارین حری نافدار برکن لحرم وانه برکن که تین راد شاندن و بهوناندن سپاهیات سپاهیاتایی و بدلیتیا لسر بریکان و پیامن که بریکن وانه ددن پر واتدارن مروفه که خواندن و نویساندنا وان نیی که نکارن خواه بینن زمان ابو موتفان هستو هسکرنین خواه اوین و خمگنین خواه هوی او دخوازن خواه لسر بریکان به نخشان دینن زمان هر موتیفیم که لسر برکان هاتن نخشاندن پیامن واتدار نشانی مروفی دکن هر باریکک مینا برتوکک پیامن دیروکی ین وان دمین کون بخورا آنین روژامه یا ایروی ده هر برکک ده بدویک و هزداریک هیا دانستاندن این وانیان این بازرگانی هری پر کرین و فروتنا برکانه
لوانه به سدان ساله که زیو جی جه که گرینگ دگره بازرگانی زیو و برهوستان هیجی لوانه برنامه جبروی سدمی جی زیو تشتین مینا گوهار خزین گستیل خملاندنین لسر الکین میران قوتین توتنی بازنگین ستور و زراوین دستی جنان بازکین جخاری کشاندنی و هروکیدن شوهانه جور به جور زوین نقش کری جبو بازرگانی دبن باجار ولاتین دنجی جبر کمروین هرمی سوالوانی و مجود بونه باندورک دورفره به کارانین آمورین رقاندنی هاتیه کرن مروان با آرمانجا پیداویین خواه بریکین که را چندنه مالین خواه ده مرشک مینده بالیف خورچک جوحال درگوش دورین ارزاق و هروکیدن به کارانینه دزیم که جبو چیکرنا ستو کارهاتیه به کارانین تواهی ریسه در راچاندنی ده بویاغین خوزایی و دزین به تشیه و هاتنه بادان هاتیه بکارینان رنگین هاتنه بکارانین لاجیگوهر بوردو قهوهی و خوزایی و سپیه وانه برکن وانو حرم وانه که دینه راچاندن لگول استاتیکا دلالی پیامین گرینگ جیده ده مروفین به موتیفان هست داخواز خمگینی حس کرن و اوینین خواهین که نهاتنه و گوتن جی نخشاندنه مروف لراستی بردورین یک ریز و دو ریز جید ده چند موتیفین که هاتنه بکارانین اون پیه گر دوفبشک هسته چوب هن بن بیدنگ شخبران چافکن دستل انوق سربرانینه برکین که هری زیده تین چکرن گلساریا نهرنگ خالد بگ شخمیری و لوله پرن گوره هوناندن یک جکارین سرکیه کلمپری جبو تری بداوین تیچه کرن و ده ناوا هنرین دستلاتاری ده هری ده هلبراندن گورین ما به تمامی آوان هرینه و به تین چیشان و تین هوناندن اف گورین به موتیفین رنگین و تین نقشاندن هروها ifade اگه هستکیه هر چند گندان افکار جبو تیری بدویان تیچه کرنجی اف امور اگه مروفین مین نکارن هستو رمانین خواه ifade بکن بو رنگین گوریان جی تجدین دن ifade دکن هنرا سرامیکی دارنگا سرکیا هلبهرنا سرامیکی آخه هلبرینا سرامیکی در نگاری آناتولیه ده 8 سالان برینها دست بکریه و ده ناوا بیواجوی ده پیش وچویه و خزینه که چانده بکانیه نمونه هری خوشکین هنری سرامیکی دوانا کو یک پارچه آناتولیه ده هاتیه دیتن دبکو ام دستبیکا هنرا سرامیکی هلوانی بگینن حرییم کلفر شیانه حریان بالی سرامیکی و نمونه پر خوشک بکانینه به هریا باو و سپی درورین جیران رو کرنه و فونک رش لسر کرنه افون لشواین گیومتریکی و نموشین لاوران جی چه کرنه حتی بریا دمک گنده جی دگون
بارداخچی ده کارگهین قواقان ده قواق هاتن چیکرن جیجی هیجی ده کارگه ها شاره دریا وانه ده هلبرینا تشتین دیاری تین چیکرن زیفکاری و سوات لوانه جه هنردستین زیفکاری بشکل گرینگ بکتینه جبروی زینت بپرانی زیون جنین لسر کراسین خواه هبین زیر کل لگردان خواه ودکن اولادیانه اف زینتین گلوورین زیرینین وکی گوگه گاوا که کرد زوجه به بوکیه ودکن و اف کمنشوبی بسا بردوام دکه کمبرین زیوین نقشبندیه به سواد جی زینتین اولادیه ین هیجانه او زینت کلوسا یکو همو مالباتین دولمن و بکین خواه ودکن گردانی بازنین زراف و ستور گستل گوهار و گریدکین پور زیون جبلی هبین زیرین کفن مروف راستی زنتین دنمایه کپوک لسر ایلکین میران طبقاین توتونی دارجه خاره و گستلین وان جیج زوینه طبقاین روشانه مزن و ستورن یهن روشن طایبتین بکارانین جی هنک بچوکتر زراف و نخشندینه سواد دارنگا ویا به بنگهین لسر منیا به زیوه و افجی به تکنیکه که نخشین لسر لوحایه که زیوین کو پیشی هاتیه آماده کرن و به جکاندن بکتی دوان سالین داویده بفکرن آتول لیین زیفکاری پیشکتیه زنتین زیوین که وانی تین چیکرن جه باجارین جور بجور و ولاتین بیانی رجی تین شاندن چافکانی چافکانی هری مزن ویکیپدیا آزاد